Dobro večer, dobrodošli na našu prvu Svetosarsku akademiju. Mnogo smo srećni da smo ovdje večeras zajedno i molimo vas za malo pažnje da saslušate ovaj program koji su deca divno pripremila i sa radošću pripremila. I mnogo smo radosti da smo svi večeras ovdje da slavimo Svetoga Savu, da otpočnemo sa ovom večeri našu svetosarsku slavu i proslavu, a sutra dan, ako Bog da, na svetoj liturgiji da svi dođemo i da budemo na molitvi i poslije toga ovdje u sali na rezanju kovanča i na proslavi crkvene slave. Ove godine porodica Lazić u Kumovi, oni nisu mogli doći večeras zbog priprema za sutra, ali bit će to sutra pa će sa nama da kao Kumovi proslave našu crkvenu slavu. Hvala svima, neka vas Bog blagoslovi. Welcome everybody, enjoy this evening. We're very happy to have you all here. Our kids have worked very hard to prepare this program, so please enjoy it. And happy Saint Sava Slava to all of you. We're all happy to have you here. Tomorrow, 10 o'clock is the liturgy, and afterwards we have Slava celebration at home. Please come and join us tomorrow as well. God bless you. Enjoy this evening. Dobro večer i dobrodošli na svečanu Svetosarsku akademiju koja se prvi put organizuje u oči zvanične proslave crkvene slave. Večerašnji program će nas podsjetiti na život i neka od mnogobrojnih dela kojima je naš veliki svetitelj zadužio ceo srpski narod pa i nas. Pozdravite hor crkvene škole kojima će himnom Svetom Savi odpočeti večerašnji program. Sveti
Save poslužio je kao inspiracija mnogim umetnicima. Poslušajmo sada nešto o životu Svetog Save i neke od stihova spevanih u njegovu čast. Mi smo se danas okupili povodom slave naše crkve, ali u Srbiji i Republici Srpskoj Sveti Sava se proslavlja kao školska slava. Sveti Sava je prvi srpski arhijepiskop, začetnik srpske srednjovekovne književnosti i zaštitnik svih škola. Kao monah na Svetoj Gori, Sveti Sava je uz dozvolu cara Aleksija III. Anđela podigao manastir Hilandar. To je i danas jedini srpski manastir na Svetoj Gori. Napisao je puno knjiga, a među njima knjigu Zakona pravila. Ta knjiga je prvi srpski ustav. Kad je Sveti Sava umro u Bugarskoj 1236. godine, glas o njegovoj smrti je došao u Srbiju 27. januara. Pa se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na taj dan služile knjige. Poslušajmo stihove pesme Želja Svetog Save, nepoznate faktore. On poziva braću miru, da čuvaju srpsko slavlje i da drže pravoslavlje, da se srpski jezik širi, da se brat sa bratom miri, da se slavi srpska slava, to nam želi Sveti Sava. Rastko je bio najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje i Ane Nemanjić. Imao je dva brata, Stefana i Vukana, i tri sestre, Jefimiju i Lenu i još jednu sestru koju ne znamo ime. Poslušajmo pesmu Sveti Save Dragane Konstantinović. Bio je dete od glave do pete, zvao se kratko Nemanjić Rastko. Hteo da uči da znane svije, a u školu je bio ni jedne nije. Ustajao rano u zore i pobegao na Svetu Goru. Tu je u poslani Varskija učio staze ljubavi i mira. Postoje mudra, učena glava, svetite srpski Sveti Sava! Kada je imao 15 godina, Rastko je imao drugačije planove. Mnogo je razmišljao o Bogu i upoznao je kaluđere koji su mu pričali o životu u Svetoj Gori. Tako je odlučio da pobjegne sa dvora i da se zamonaši. Tada je dobio ime Sava. Slijedi pesma Sveti Sava Vojislava Ilića. Poznao dubini noćnog mira. Kudera tako poznao dubini noćnog mira na kapije zatvorenog Svetogorskog manastira. Već je prošlo tamno veče i nema se ponoć hvata. Sedi oci kalanđeri, otvorite mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a odmora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Ali krepka volja moja, što me noće s vama vodi, da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Prezirao sam carske dvorove, carsku krunu i porfiru i sad evo svetlost tražim u skromnome manastiru. Otvorite mi časni oci, manastirska teška vrata i primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. Zaškribaše teška vrata, a nad njima sova prnu i skreštenjem razvi krila i skloni se o noć crnu. A na pragu hrama svetog, gde se Božje ime slavi, s buktinjom upaljenom nastojnik se otac javi.
čelo uzvišenog božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga stranac uze, poljubim u čelo bledo, a kroz suze prošaputa mi primamo milo čelo. Vijekovi su probujali od čudesne one noći, vijekovi su probujali i mnogi će još te proći. Al to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete veše Rastko, sin Nemanjin Sveti Sava. Bravo. Sveti Sava je osnovao prvu bolnicu na području srpske zemlje. Srbi su se i postavio je osnovu za pravoslavlje krstnog imena ili slave. Srpska slava je danas deo nematerijalne kulturne bašte UNESCO. Zahvaljujući Svetom Savi, Srpska crkva je postala samostalna 1919. godine. On je postao prvi srpski arhijepiskop. Nakon smrti, njegove mošti su sahranjene u manastiru Mileševi 1937. godine. Vekovima kasnije, kada su Turci osvojili srpske zemlje, Srbi su se sećali velikih dela svoga prvog arhijepiskopa, slavili slave i čuvali svoju veru. Kada su se 1594. godine digli na ustanak protiv Turaka, Sinan Paša je naredio da se mošti Svetog Save donesu iz manastira Mileševe i spale u Beogradu na Vračaru. Danas se na tom mestu nalazi hram Svetog Save, najveća bogomolja u Srba. Život Svetog Save je svakako obeležen njegovom težnjom duhovnom carstvu i odlučnošću da ugodnost dvora zameni skromnim monaškim životom. Samostalna srpska arhijepiskopija, čiji je Sava bio prvi arhijepiskop, imala je sedište u manastiru Žičak kod Kraljeva. Inspirisan ovim detaljima, hor crkvene škole će izvesti 2 numere: Deca neba i Kosovski božari.